disebut halak pardosa. Alam ido bahan pasal kami di nabi sadari di dulu. Jalan foto-foto kami tung najuk-juk kami menipisian akadalammu nabadia soal biru nanti. Sekunang pagani kami sentulung alam di sanami. Edang di alam roham hamatnya akak pardosa. Alai hamugon rohana lo lawan roham. Asam namulu. Saya sama terbut hagirun nami. Dohot panglasan nami. Mari hite panglasan nami nasasadai. Anak Tuhan Yesus Kristus. Saya bahwa asing roham dihami makute hite panintanion. Dohot hagogon nitun di berbadia. Asa tarap citu rohanami menjuho. Asa patun igor. Jalan dolat hama panalaho. Bahaya sanapon di guarmu nabadiai. Amin. Bagaimana berbagai kalimat Tuhan di beserta Soal doa dari Tuhan Jehovah Nunga di asa Yehovah Umar kita siang angka dosam Jalan nunga di Yehovah Umar kita siang angka hadahatmu Au sendiri menelesai angka pengalasim Allah di hadir diukur Jalan nunga di Yehovah angka dosam Pasangan pemah di debatan dan bijak. Amin. Bagaimana tadi lewat episode di minggu senarion iman atau surat di Psalm 50 memuka ayat sada sahat kodi ayat ono Psalm 50 memuka
Panginoon, Rap Magitan ko.
Guarda sadarion imaniku estomi namalabatan sayhoma gabe partaro batu aku pesawat berbusada ayat 7. Tobi minggu Yesus do anak dilewata tangihan haruma ibadah nabadualon peleon amro sadarion minggu sabtusada Februari 2024 pasahan peleon 15 amro kita laho mendukung pelayanan di gereja tapasahan Mei di bagasan kelas di Roma. Nabatul panitia nabadia. Sadarion minggu tanggal 1 Februari 2024 di Pamukuan Kursa Siatul Kuduin di Patuma panitia nabadia tuopat dana Siatul keluarga di batu ramai musim pasahan pilihan berwal. Nama waktu pertanyaan kami obat tu bebi na di batu pa di akhir tanggal 1 Februari 2024 alani dan di batu pa pertanyaan di batu pa may muse di minggu lalu. Nabalimangon pembinaan para halal di hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 di Batubaro pembinaan perhalal di HKBP Resort Cakung nama ringan di bumi Wiyata Desa yang bicara di Mahkamah Pareses HKBP Distrik Waru DKI Jakarta di Mahkamah Pendeta Bernard Malik Dohot Amang MTH Dohot Amang Pendeta MOD Tapubul DPS Usosoi Hami Kusudin Perhalado di Hangkari Caku Asaro Patahodi Terminali Mohat Siang Gereja Ulbidu Wid Manang Nahulu Nama Olokon Dewan Dunia A. Seksi Sekolah Minggu mulai sedarion minggu tanggal 1 Februari 2024 Pamingguan Sekolah Minggu di Batuma Masoma 2 hari per mingguan pukul bitu wit dohot pukul sia pukul wit 6 ringanan di aula lantai 2. B. Seksi remaja Lakoso HKBP sadarion minggu tanggal 1 Februari 2024 duksiung per mingguan pukul bitu wit dohot pukul sia pukul wit di Patupa remaja Lakoso HKBP Cakung ma Bajar Ijolo di Gereja. Ulang pamituhon titing terbaru. Nabarjolo titing marabagas manang titing tajul. Nai Majawa pasu-pasu perbagaso Ima Mikael Asimola Kuta Barat, anak ni Amata Amrin Kuta Barat Lahinan, tutu ni Inata Ngauli Yodu Hukum, alamat Wik Nazaret, ruas ni HKBP Cakung Nasab Cakung, Dohot Rewana, Renova Francisca Adelina Guru Siregar, Guru ni Amata Kotak Siregar, tutu ni Inata Nuhayati Guru Simangso, alamat Kayu Tinggi, luas di HKBP Kayu Tinggi, Resort Kayu Tinggi, Panas-Masuon, Sabtu tanggal 24 Februari 2024 di HKBP Kayu Tinggi, Tuhan nama Mas-Mas Sakap Perbagaso Indonesia. Nabadulamon, nama Camita di Pamingkota, Ima Inam Kabit Koinonia Distrik 1 DKI Jakarta Inam Pendeta Ridoi Batubara STH MB DKI Sudah titing loh titing Pahebegon Woi Mata Jaha Jemaah titing Teganung Somonima Saat titing Mulyanta di Bagasan Mingguan kami pahalalo HKBP Cakung
Damai di batana sumurung sian salut naroham ima mangarajai ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhan.